Mntakwethu, amaphaphu phansi ayehle imimoya, akusho mina, kusho i-South African National Defence Force. Ithi nje phansi amaphaphu bantu baseMzansi Afrika ngamahebezi ebekade-ke seniwezwa ngomhla ka-30 kaJuni. Angiqale ngikubingelele ngokwamukela channel yaMaswidi Mina Production. Uma ngabe uqala ukufika, cela wenze isiqiniseko sokuthi uchofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganzakwethu, i-South African National Defence Force okuwumbuso ovikela umbuso walapha eMzansi Afrika bathi phansi amaphaphu angeke aze atshalwe amasosha ngomhla ka-30 Juni ukuthi-ke ezogada abantu noma ukuthi-ke azovimba abantu abamatshayo. Uzokhumbula ukuthi-ke lukhona usuku olubekiwe okuwumhla ka-30 Juni okuwusuku-ke olunqamlajuqu kulabo-ke abahleli eSouth Africa ngaphandle kwamaphepha. Emva kokuthi-ke kuvele-ke lolu suku kube-ke sekuba-ke namahebezi okuthi kungenzeka ukuthi-ke umbuso kulelo Mzansi Afrika uzotshala amasosha ukuthi-ke uzogada ukuthi-ke ayenzeki inhloso-ke ye-March in March noma-ke inhloso yakuleli boMzansi Afrika. Umbuso-ke noma-ke ingqungquthela yezokuphepha kwalapha eMzansi Afrika isiphawule ngokuthi-ke cha, bona-ke kabawazi lawo mahebezi futhi-ke bona abangene lapho, angeke-ke baze bavimbe ilungelo lomuntu omnyama lokumasha. Bathi-ke imashi ingaqhubeka nje, kodwa-ke bona njengamasosha abangene ndawo futhi-ke akukho okubathintayo. Bajabule-ke baze bajikizisa amaqolo abakuleli uma ngabe bezwa kuthiwa-ke abaphole esinqeni njengamatsheketshe, ngoba phela-ke bayazi ukuthi-ke uma ngabe kukhona isosha-ke alixoxi, alifani-ke nephoyisa eliyaye-ke liphenye, kodwa-ke isosha livele-ke likubone njengesitha uma ngabe-ke wenza okuphambene, likufake-ke iguzu. Bathokozele-ke abantu uma ngabe-ke bezwa ukuthi-ke baphephile njengoba-ke bezimisele ngokukhuculula abokufika kuleli. Nganzakwethu, asihlangane ema-comments, ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga.